ayilanga man after iqeda wina CAF man yo ula change mfethu so like la change 360 I don't know daily CAF nelimkwamulo neli like kupo expected the trip change work football or behavior but football no so believe no right I go chile Who are introduce a breathalyzer Sundowns? It's Telegan. Yeah, Pito, yeah. Because Nicky feel a breathalyzer every day. But an exam will every time. Kilangama. Magona vela vele ya bo magosha vele ke vagno ba gata zangi fihle hayi la Magalangwana vele wena yazi le una le problem jwala ka bona obrata kapa no jwala tseba Nicky jima too much so never tsa ke khono resta enough because I remember go super sport no kidla without una ntse baya yeah sizwe yazi bekho tik by 6 pack izodlala kusasa ishaya live so na alcohol baya neng help fela for ukidla Ta! Abo suave. When is suave. Acho ngathi unengqondo serious Jutwa. so comment lapho mina comment kule nto nizikhuluma nithi No, I'm just I mean at least I'm fair. Like you look like we out here sharp but you're the shit motherfucker. mina ngifuna ukukhuluma yazi Ozo kuchole mshimano wa vita. alina mali Uza goma bali vivo. No chole ba chimano bakati. mara right Badi chopa. Chopa to. Ko ga chopa ikene ko pramfish dula ga pramfish kai. Kai? Dila kosa. Mo. Oh, ko Alexander. Alexander dula ba na ba aka sante. Chugu dula ko kokotela na ba aka Mall of the South. Khudban laga. Tebza langa man. Ukre khudban laga. Amna man. Chugu re wena shabo 2000 awba tsenge ba choba igere. Hey. Mazga tulanga man. Konga ba mara chugu. Chugu amziba. Goma wala wa. Ufikile ko di party time. Abaya. Yelo party. Abaya ifihlile lapho. Kanti langa man kwava nje shabo. Pitori. First the races wethu Langamani kwa road report. Oh that's why they allow now kena ga kena go tlomono yemi tsoro mna tshilulanga mani Makhula kepsa langa mani ala ngenje ukuthi ayi ngena ngelo phone yases Triple pass. yeah Silanga ya. Sila la pexene to ba to penta nyana ba to diploma ga yi na global conversation lona nyana ya 2 minutes babo so your professional career told me from which team Family for road report. Remsech FC and then Old Parks. Okay. Moranbeck. Yeah, and then from there then that's when kala kaya COVID. mara gudule di torga wena godman mara itsa ke di utlane ke re yes motho ke ringang lena di tori tse ke di utluleng a shugo emetse ke eno go unpackelang tsona Abe careful ne e ka ro ambotsa ra bona careful yo mtla Yeah. ke re careful Oi daddy Mona le saga ya bona. Ke tseba tsa re ke sta interview ka shugo le people ba ene na re kitimela da go shaba skona ne re tla fetsa godman Thank you, Brian. langa man Now Valentine's is coming. Where is your boyfriend? Happy Valentine's Day, my trappers. From us to you, city. Mchande. Umuntu wako. Let's treat each other with love and all the respect that comes with it.
While the town will be painted red and white, Tinangapa in the PSL League, we are painting it green with the upcoming Nedbank Cup games. These are the games you can look forward to in the Nedbank Cup round of 16. On Saturday, 15th February, at 3 p.m., Imarumo Galanti izobithathana ne-Amazulu FC Hebe Usuchu. Also at the same time, Ngale Skotini, i-Orlando Pirates ezimnyama ngenkani zizobe zibhekane ngqo ne-Baroka FC as they push to defend their title. On the very same day, at 6 p.m., Kaizer Chiefs will be facing Chippa United, while the Skupune United game basis i-Royal AM is still postponed till further notice. Mamkize, itini Sarsi. Basically, my Trappers on Sunday, 16th February, Mamelodi Sundowns izobibhekane ngqo neMpeni home defenders at 3 p.m. Trappers and Inchelen, which teams do you think bazophumelela to the next round of this competition? Awunaso-ke ma-Trappers, whoever thought lighter than the Trap and Passville singanilethela abantu abafana with today's guest. Today siphethe uTebogo Joseph Langaman. This left back was born in May 1986 la at Johannesburg. His youth career started at Reimsig FC, then later at Bidvest. 2009, he was with Bidvest and managed to score 6 goals during that time. Basically, from 2009 to 2012, he was with Amatatsansa wa Pretoria in Super Sports United with 56 appearances and 4 goals. Watching on 2012, he joined Mamelodi Sundowns with 181 appearances and 4 goals. Oh, Deb Zalangaman. Imoroka Solos brought him in where he had 11 appearances with no goals between 2021 and 2022. Deb Zalangaman considered other clubs but actually began taking coaching licenses, starting with the D license in 2023. Uguchu Pesgwani, let's find out in today's episode with Amakhotba Noah Muschugu, Upibo, Nosizwe. Awuyebo shukuchuku wamawala wamavulavala wamawida wama-international. Welcome to another exciting episode bafethu ye-Trap and Pass season 3. Yaza ngihambe ngiwali ngihlale ngiphethe ama-legend inja yami uSizwe 250. Ngiphethe intwana yami namhlanje uBibo Ntshumayelo bafethu. Mamelani bafethu. Bazozintroduce njengoba bahleli nami bafethu. Bibo, thina uthami. Mlani mfethu. Long time man. Angisakwazi mfethu. Khona. Angisakwazi iValentine. Yazini kenzakalani uFebruary manje se-right awucabanga ukulanda uPulani umnika ama-love back. Sichukumane kumele sengichabda sichuku. Bengikhuluma ngama-love back uValentine. Ngikhuluma ngechabda. Usingile mngani wami. Manje ngisingile and ready to mingle. Ngizwile bafethu. Hayi inja yami isingile and ready to mingle. Msizwana. Phela kanjani? Mnandi njami. Alright. Hayi super. Ihappy ngiyabona mhlanje asiphethe inja. Yo. Sizowena wazi. Ebethu siphethe umuntu onestar. Akusuba noma ubani. Yo. Mrembula. Umnati njaka. Akawufela mfethu. Mamela cela uintroduce mfethu uchayele bathu kwena mang jwang like ntle ka ka iqala ya kwena mang then kitla uchayela tse ding ngantso ubua. Alright, kale ga dumedisa ne. Sharp. Ola slangile. Ke le Trap and Pass. Sharp. Philip, nice to see you. Shabura. Nice to see you. Ondlale nonke konje ne? Libitole awulewali ne? Akulebali. La Philip, you looking nice. Sure. Langaman, you looking nice. That's why I get Langaman. Smell nice. That's why I get Langaman. Still neat. Ake ngubani or bo. Langaman, awuhlaliseze ngikho khaladi why itswaka Langaman. Arujwetse. Alright, let me start by introducing myself. Ke nna Tebogo Langerman. I was born and bred go Rodiport. Yeah. And I played for Bidvest. I played for Super Sport. Then I went to Mamelodi Sundowns. Langaman, hey, when I feel to career kale lady ne. Kale pilo aspana pilo or like cause kusane kitibule na Langaman so top goal scorer. Kiri Langaman. Ukale like lady karenya how. Yeah, let me take you through to. Yeah. Niki Keleza ne. Then kadlala Reimsig FC under 17. So then watsala hore ke plomele le utheng ya lekgowa lo toughni ka dula le yena because of football banqanda ba ploma le nna. Then yeah, I think it's about 3 years le one ke dlala bolo ka spana ka chemicals Edenvale shapa dishwasher retsa di handy yeah the talent outland ein yeah then I get spana da
that guy athola sibani ko-Wits Lloyd Tafney Okay. owner ya company then ke ena anqanda tsamayelana re ya Wits ka lo dlala Beat Boys hopola Beat Boys Yeah, Big Boys. Yeah. Lena nidlala Big Boys ya Pirates, yeah. Yeah, ka lo Big dlala Boys abo TTC. Ya manje. That's good. No, yeah. How many years that? Akiara niki nale I think 21 21. yeah. Wow. Next groot 21 because I remember ke kena ko Wits niki nale 23 Okay. yeah first match I go Wits and Beat Boys banka 6 months contract or key proof and now I was earning like 5,000 rand. Go Beat Boys here. And then I got promoted to first team. Roger Disang, Eric Tintler, Kadula ko Brixton Academy. That's it, brother. Yeah, Kadula Brixton Academy. Why? Who's all that? Go Brixton Academy. What is it? Get it, go Brixton. I get go Brixton. Get it, what kala guy. Pero tau chela. Why give me get to Brixton? I get this to tau chela. Why give me Brixton? Yeah, then go Brixton and then obviously kina nikutora the key di Joe kina nihlokomela bafana babanyane bana. Antar course kina nikisegile groti da. Kidlala first team and then yeah. Kidlala bo mamzo. Kana ke mantama la Wits. Then le Tajo. Yeah. Tajo. Yeah, Tajo. Mkhoros. Yeah, mas Tajo. Mkhoros. Hayi mazi intwana. Oh, Tajo. Okay. I'm saying. Then gadlala Beat West. Ke kene second round. So it's like 15 games. Is it this season? Yeah, season seqalile ka kena la so ka ba top goal scorer. Ka kora 9 goals. No lead defender. Ah, ita fihla la. We tell kuphela sesimuzo ukutshela. No, ngidlala as a winger, sometimes as a striker. So ka kena mole ka kora about 8 goals. Ka ba top goal scorer and you know Roger, I must thank Roger because kena na pusher. I encourage her. Every assist, every goal. Na khona mpitsa officing nka 2.5 so. Ura push. Encourage. Alright, then. So salary go Beat West. I think it was 7.5. But azange ena 7.5. Yazi ngijabula kanjani sukuma ukukhuluma 7.5. 7.5. Uzokhuluma ngazo 7.5 zakhumuka. Sazozithola zonke ziphelele amasalari. Uzoza base kafika phezulu uzozifihla. Uzobona uyabona Yeah. baziphansi. It is ayiqedele. Yes. So It's a trap guy pass. And ka technique. So azange ena 7.5 because of Niki Shady assist, Niki Kora the goals. So every time Niki told about my 15k. Come and say. No kwamula. Yeah. And then Kiplome there so I think there was 6 months Super Sport theater and like Super Sport. So COVID udlale 6 months. Top goal scorer team. To score top goal scorer team. First How many goals? PSL. 9 goals. 8 goals, yeah. Utlile ka half ya ka second half season. Yeah. So move ya Super Sport itla jwa. Move ya Super Sport like lina nexative ka yona nje. Okay. But Roger and Peter officing because nine something ke batlo ba da Wits. You must know Wits nearly first love ya. Lida Emanuda ngamla Eida. Yeah, ngamla Roger no seke monka sa time ala. Ya father ya South Africa. So kena Kenya officing I explain yarbona. Super Sport ya batla and salary to change, life to change. So yara so if unal matata ukahutela. Kahut still home. Yeah. Dablan to go shebile, Okay. Okay, garno ana stress. And then bang kupantsa le agent ng barke Steve Kapushnik. Okay. Imajutanya naman so ya. Kupantsa le ena ke bona ba tsang contract ke bona ntang phone anjwetsa de ya mpatlang eno tlo sebedisa jwang. I explain it kaofela. Then I get email. But ne ke se fena ploma Pitori honestly. Ai Pitori. Ai. Does not travel like from Brixton. From Serious? every day. O no sabatlo lo kopito when u chose travel. So bana ya me Joburg boy so ke batlo Jozi. No ke Pitori no active Pitori ke shebile ga wetsalang Pitori. So you were happy about sign on film kwamulo. Yeah. All of it everything. Ukhola mali, unokhola buka uzipassport. Unokhola mfiti obviously ngikile No, ntwana. remember ke re akitswala go Wits. Nele 7.5. Yeah. So Super Sport bacele ka 19.
So baqale ka 19 ba 40,000 sign-on fee. Okay. Of which covers no sina sign-on fee. Qalo tseba sign-on fee ka SuperSport. Hawana so bam fast 19 plus 40s and then ka SuperSport. Yeah, SuperSport first season ka azange dlale games epa because competition is tough. I remember competing one SuperSport template. Last born ya wa yithi of which template ke le left wing au fitla go SuperSport top and umtseba 10 top cross ya accurate ke 10 ke masibusane zongo ke la 4 tough no three competition is tough yeah no it's tough but guy azanga give up ka re botseba ke tlo spana hiyo because ke tsiba na strength ka ke work rate Yeah, great, yeah. Great, yeah, kawan. And it's a park that I learn like technical. Yeah, that I learn Kevin Anti. Aspana kan na crossing every day. Yeah. So first season ra win a league, but I think it's like 2 or 3 games. Yeah. Ke as a sub and introducer. Yeah. Bebe badlala. And kifiletse bo Morgan Gold, bo Bongani Khumalo, you know the big stars. Yeah. Then second season that's when I started playing go SuperSport. Kadlala as a left wing. I think at the time they need about the Pirates. So hey Tibbs kwatla ukhahlanyana la before re fit yazi la ngamani uyazi wanga ngizokutshela ngendaba esenimi yabo Tebo kholanga mani ibone la ngamani sounds colored in English yabona because ulanga mani makafika la ngamani ku SuperSport bengisesentwana mina I think bengakabe ngisesintwana engakadlali ngingakabi established kahle makafika ulanga mani makafika kuyipari unamara besi relate because nami angayenza igama so I'll take you to the name. I remember his first season, your story that happened, like the situation was happening when he gets there, why he struggled. It was not maybe mere indaba quality. If you can correct if you're wrong things, that's why because but like to kukela taba nya sename because ya opola like anodla no khona bona bodinto opola awudlala abone ithunzi. Okay. So that's yeah, like no serious Jude. Ngiyakutshela ngizokubuza indaba esenini why ngifuna ukwazi ukuthi ukhululero report ulanga mani ukhululero kuyulanga mani. Yabona. So wawupola lenye langa mani. Like unokhona ubona like ulela ukusajwa ngelenye u khona ufitla like maybe u khona lo perform because you started afterwards la lenye uyenzini. Ubona dipopo nje. Thotse. Ake sindani magezi yazi bekhona langa mani nangamangala uthi ine technique une technique isijuku umnandi isijuku mina nobona dipoko mina nobona dipoko ene phela kwazi ngale ipoko mina ngifuna kwazi khona lo kuma khona udula le noga plus kontlung ya hawo uyayicapha woza la ngamana asiqale ngale dipoko usingekhathi akubuthe ka nobona ahlanye mtho akase nobona dipoko mahala No. oh okay itla le yona mpintshana saucha Ngenya khoni. la sakhe kena sa because no go rata ufitla No mamela, go vets ne. Azange ke ihlale ke ntotse sona. dipoko Vets o tletse magoa ona le ke le goa half le goanyana wa bona. okay A re tse ntotse tsa meriana. sharp Ke kena SuperSport no man. SuperSport nala maghowa still le botaki na ba teng. maghowa mangata Ne botaki ba le ba Limpopo ba. Batswana Limpopo. bomangso Botaki batswana. bomangso So no mfethu. Second week yaka. Mfethu man. Ke ka ra ground mara. Ke bona mavati man. Akubona mense, ke bona le mavati. SuperSport ibona lo yabafethu ndoda ngimphazela ibhola Yeah, mfethu mfethu. Yemi on mara ke bona. Because ka skeni metsi ka kena le watleng wena bona o tlohela. yeah sharp No ke freeze mfethu te kwetsa. But no lucky enough wetse wa ke bona ke ma the late Thomas Madiga he soul rest in peace Ankisama kisanteng ba rapela fela metsi ntho tsena tse sona ke a gutla ke ba grand ke a chisa nyana chisa avie ntho tse dia zwa o bona this time la dikhiza ntho tse padi no why you know that's why no dula le yona vele kontlung ke va re tla fitla mo sharp mara e wa sebloyi sharp stress ke tseba ere go chaile Jacob Voltrace e ga nyuko ne ke na le nyuke bye e ga nyuko okay sharp ke rega ke bloyi o ka ba nyuko ke bloyi ne ke rega di pets ne ke ba tseba ke mthading animals jona you fa nyuko jwana animal tswa mo pibo man Langa. continue la bisithumbo
second season Super Sport. Sizwe ungayiskiphi. Ngifuna asho ukuthi labis 2 yabuya ngithwile happy. Because this time ubona njalo ke ubona swimming pool or no akusakhona ukidla akusakhona ukidla kuya gaming ngekhathezi no satsamaya dingaka ma no azange tsamaya ngaka inthapelo fela baruti kereke that's it tota lena ne kna lo di bona ntotse ka se bui go ne gilile kontlung ya soccer player engwe so ne kna lo plomada ne ke di bona ntotse o da etsala motho mongwe kana na wa dlala o tsa ne ke di bona like serious na mina mengizibona like iyenzakala kuwe uzongathi uyakubiza emuna Arvaye nako mophuma ashingithi ngibheka isikhathi yo 4:20 on a serious note ekseni yazi ngathi joke lento le so no wawuletha lona ngamani so uthola uri maybe kena ground utamile matha ma utafasile ma utakhona umu bekarona ntho tshwering a khona utsamaya go ya pele bona ka go ya morago ona next utshwere mara bolong bima slangerne batho bana ga ithutsa ba bala bible le modimo tsa modimo ya wena piba zange ngenzakala lento le mina azange la mina la thuwinye ngonkulunkulu maybe yazi azange ngenzakala but la ngamani ulkhalad ma ulila ka ke khala thamala ke mtswana thamala ulila ke mkhalad yeah oh that unkile sinema uli Mixed breed nyana. okay that's what I got to botsa maybe no sana ke ntwe tsa bositsu o maybe la ilukisa ka setso kapa la ilukisa skhalad vele of ka Thomas vele jwalo vele asinga Thomas ka no ke Thomas no ska Thomas ke Thomas ka ga o bitse ba rutu ba o rapedisi mara le jajeng a o zangwa that's why ke batla tseba ka bring nyao because of ke tseba situation se sao a se ke hola no jajeng asanga banketse Spanish azanga ba etsa Spanish ba etsa next o khuletse ntwana fela ya cheese boy e bore report yeah okay dutse le mago ke dutse le mago so from mo khela ngamanshap ubona Mount Afasega and then but umputse something akhona nomsola honestly nikusasole batho ba no sasole batho ba bhano so yona batla o utero umsola no sina kumsola wena ukhona monga msola lapha ku Super Sport akekho because beka sasifikela untanga bengaka zi-introduce kahle vele like beke safika phela ulanga nikusotsibe manje mang Tentlate asel India phela nedlala position e1 watsama India wena Tentlate ke India la for watsama India tsala Liberia zongo tswa zongo samala zongo ke ho a uthole saba plaka amabhomo udlale 6 months waba leading goal scorer thole bamele bayibona bayibona so after everything yaba grand the same year that's when ka starta ka perform grand and then what's a lot David Kaname athole injury rishota and then kadlala komra that's when Kevin Antar ke komra kadlala komra kenya somebody else kamo pele kada ka tsara grand ka perform grand ka maka grand since then we regret that change we regret that convention you no first 2 games ne ke se happy ka cause you know ke rata ko ra di goals and I like going forward more so yes to yenza because when you're confused wangena mfethu ulangamani bafethu beke nenkinga mase sizwe lo muntu lo mfethu ngamboni ungaskip ngisafuna zena leyo kuhlala nenyoka kwa ulangamani mfethu asaqala ukudlela left back bamqeda umconvert wangena yabona ngithi uyawoma paqala woma back grand makade uyele change room uyechinja uqoka ijezi libhale igaba wadlala first half yonke aqoka iskipper sewoma esingana gama ana le referee ajamba confusion ekaka i referee yabonanga first half the entire first half akunamuntu obonile ukuthi ulangamani akunazi yimi ngibona ebenchini I'm always here mina angazi ke ngihlala ngibheka into ezingabona abantu ngithi angithi ngiyazi nenkinga zokuphupha uzokubona ithuzi ithi usiqalile izibuyile futhi nangu lo muntu udlala egroundini iskipper ulangamani kuphela akunagama hey ukubona into nje fine engaka for iclub batho ke la baitsama bakile bayitsa langamani sudiyetsa like sponsor takes we are training from Brixton to Pretoria every morning taba mngalo le Next na golo isikupa sanke. Next na nel diploma ka fe. Nekina diploma ka fe. isile le yane Kolo kyama. Ena tso mtho khala amflopela khale ke mforgive this guy. Kolo kyama ga kolo kyama fit. e khwaitsa khala re tla school Kolo kyama. Answer question kolo kyama. Mara plan ke tsaki ngono tsa ke ditse bang. Na mfethu abengizijokela mina. o khwaitsa khala Wetsele. This guy ke tlo volleyball man. After training utali bona mi train ban tropa taxi ko boulders. Pala mal taxi yan Jozi Brixton. Di mense ba bona stock. Mina ngumntwana. Nekitsisi. Paka transfer langa ehla. Ke ra ba fela dlala lo.
Mashita ngehlisa mfethu kenya bana bale bethu. Angehlisa la Brixton, not Brixton, Midrand. Go Midrand, go Boulders. Yala ngese ku taxi. Yeah, Midrand go Boulders. Taxi. Yeah. But proper police station. And ntwana sile o tlo itse ha o fita no le parinyana go tseng ke la advantage Khala advantage. Akusibona. ntwana sile Mina akusimoto wami ndoda. Umuntu makathi na istock ulanga mani. Akashona ngiretsa jwang ka mkhutsi wawo. Mina yimi ngibele ngisho message. Ke langa mani mfethu. Usikara singambi mfethu. Hayi Philippe jawatsa ka dikello tse ke ga mfethu wena o tla mngagolwe. Mina bengilanda ngihlala naye mina lo muntu lo futhi lapha eTownhouse. Mina beke uye beke khola yana kudlula. Beke silona nemali nolanga mani. Awuzingizibuza ukuthi 19 mara behlala ngana nyuku. Silona uthi ulanga mani uthi bekhola 19 super mina bengisikhola ke less. Mana behlala siye loan secela loan lapha kuthaba mngaka. Mayoze le 19 Yena bekethola phi yena? bekethola bekekhola ukudlula. Ngibona ukuthi bekezani ke? Ase overdraft. Overdraft. Bewe kadiba ku overdraft. Aka kunto unantsizi bani nakuziba ngitshela ke overdraft. so ba uthulusa So mashita ngehlisa mfethu. After that kula ka babhloku blind. Mashita Mina la mangele so. ngipitshela ngamani sorry mfana. Sorry naye too. I had to ntwana So sorry. ka yetla mfethu kya no tseba Midrand ke di venture. sharp Ha ke mela venture. Like nanyo ke tshwere fela ya o palama from boulders Wow sina ngukhuthi. Unokhola 19 ngelo ka Akelo jump. Rex nanyo. Ona sina jenda Ba nyo ke felezi. So fitla ra ko renke. Ka tshwere sa driver di boots tsa ka ke tla o gafa nka etsa gore ke khone fitla kone. Ke emela manse 19 ile ka intsa ka ba golf engwe Chico. Lifana yakho sizwe le. ayami velocity Inali ayibona nali yeah hayi kalo ba 15 cash. Mara ifile mathatha kulo yeo. Ai No nemfihlisa gore o lengehlise motsele. akere ke yone netsa go jona ngube stars go yemela jona. The whole team semela langa mani uhlaka velocity basi yimi. so Go duty kanhle. so langa phela kana go solo ko super sport people ba utsiba man ile vethi sekuzo kene taxi udule jo kene langa Hayi nelobadi bengahlali ivetha yaziwa abantu abaningi. Super sport. super sport sakazi Never. Not too much. Maybe plus. Serious langa mani. Naba recognize. Baba na ba khona utshura asiyena. Bathwane ba. umamezi kana O asiyena. O uthu mawushayile Uthuza kinataba nani. no sasha staff what Ah nisasha staff. Yeah. Ah nisasha staff. ushaka ka uba u Ah nishatsa ka fela ke tshware bag ya ka di booster ka ke. Ah. ukena And ekufihla Pitori wabona mo fountain. Tlamile ke hleda ke emele ba ba di trans ba tsonqanda da aba ba fita pip bala Don't feed. But you will bolo ba want some pee. Football. Why lo ngathi Bala ba fita emfita umbona umthiwana did I want to go ball yeah wena we so wa itwetso ga ikena but ke ba ko bona ka lo swipe same time so u khona u fitla gym in time wa pusha span akhona fihla gymming time because lona yahlupha sehlupa yeah ha ke golf yahlupa Hey, golf 19 imoshayele. Straight ayifani yakho. kai kita magame so ma traffic cop and wabatsi ba national ba outla so ya Pitori ba Una license na kuine. yeah sekina Una license. yeah and then that season half nyana that season ke mo Sundowns approachang and I know sekile go 23 Ku super sport. yeah sekile Sepha. yeah So no so le regular ne. yeah sepha minyana at least jwale nje aka ai mara le wena tabele no ga mara yo amara na o shoti mara na o stress a o sile wena le ntelezile le cabanga usho umuntu kanje Yeah, jana mina ngitshele ngani? Yimi ngisile ngani? Mina ngisile ngani mfethu? Mina ngisengani? Ngitsheleni ngathi akusimoto yami, ngitshela umthetho ukuthi ngenzeni ezintwana mfethu. but esintwana urongente one uhlele lapha kusho ukuthi ile ntwana ezisile usele lapha nendaba zeitoko nani umfethu icolleague yakho nimshiye bending like nimshiye bending hey le ndaba lezi funi so langa ifana ukungikhathaza the following day uya gymming uba khuntile how was the spirit nona le enga kamuhare or no the following day like re start ka taba di boots ne so it's like guide man di boots driver ke re kopa are no vaga tsona wena o tla unkaya nyo okay that's good so at least a khona ka di boots ka vaga tsona ka ya ko nna fitla ra so ke signal partner nyana ka fitla ka mjota story yo bona re dintshitse 1 2 3 4 then
quick forgive. Okay. Then ke forgive. Thank you, Debza. Thank you. Ke forgive, and then the next day Thank you so much. ke nna ke leng bona o tsele vele Joanda. A ke batla tseba re Batsabile jwang le storm. Mana yothambi la yotjazwa mina yothambi. Muthatha advantage. Awuthambi phela that's why ngisho Muthatha bese ngikwatele advantage. umngane. Bese ngiyikwatele umngane ngasafuni next. No, boy- Yawuthala isizwe mina ngidlanga. uNkulunkulu nasi adidi. Azange ngithi udlile. Oh, manje yabona ngishiya uthambi Mamela, mina. mamela, Yabona mamela. ukuthi lose a friend ukuthi ngiprioritize ukuthi ngayodla. Ah, Ngabe ngipi- ngidisturb yonke so into. na Ngihamba se ke fitla ka taba ya hore ke batla Serious? tseba re ba ile ba thola ntwe ile na ene ba e batla. Yeah. That's a good question. Usiwe abathola. Eyangidlanga. Kudle umngalo. Udle 2 mina Boy two. bengimamele ngiyanyewi lokuzani ngiyahamba Ngiyabonga, mama. ngiyanwanya nyingi ebrazi bengiphethe nomratata Njokuba mara manje sekalingana ne-jumping castle usho ukuthi usanomratata. yo Kwambona. manje ngiyimamele ayi music So, abayithu manje ngithi ulangamani wande othama ulangamani ku Wangamfoneli. bomela umlwelele ha. Usho ukuthi wena bo. Imotana, No, wena bo uyile ntwana ezithanda imoto ezithanda izinto. Phela this guy is sacrifice. Futhi kufanele ukuthi ubambisa taxi driver Okay, sis. ama-man. Okay, sis. Do you mind if I finish? I mind it because I want to talk about this thing. Why okay? No, About no. finish yes sis. Finish No. that. No, Mina mamela. mamelani mina wena la Abakafinish ngamachini uphi- angiboni mina ukuthi u wrong people are wrong wrong. ka mo khola tšhelete nyana ana say and uhlala nalomuntu ethanozeni nifaka imali eningi nebuye Transport I rely on transport kimi. And no mali yena. Ngihlala na endlini lo muntu lo. Uyanganasend? Mina ngikholela imali encane ngiziphumela ekhadini. Lo Okay. muntu uyanganasend? No. And mina akusukuthi bengiyenza ukuthi ngifuna ukumeda. No. It's just like mina I was given and umongali mina kuyaphi yena konje Umali bephuma ku Black Leopard. Black Leopard, yeah. Black Leopard. Yeah. So manje ngiyablame. La And- mara yeah. No, but the next day I can connect le kulo. Yeah, uthi unforgiving. I appreciate. Rathala small sided coffee because I maybe team appreciate. yakhe ya small sided. Yazi singizwiswa kuphi ubuhlungu Stu. Singizwiswa ukuthi this guy the way he was desperate. He wanted to give the taxi Siyakholwa, driver desperation. ama-riding ama-soccer boot. Yeah. It's like umuntu umechanic ubambisa nge-toolbox. Phela ama-cox i-toolbox yakhe. The way he was sacrificing. into ebuhlungu ne pay one phela esafika. Is what I'm uyabona. nona lipay one awusobile sponsor lapho Yo wafika la man I'm sorry. Jima ka yona dlala ka yona. Hey kawa. Yeah. But I mnad. I had it. so taba ya dula le noga re fite ko taba ya gago ya dula noga o dula jwang le noga ko ntlong o le athlete o so le ngaka na Ya ploma le no ana sitikile Sundowns. Yena la ngamana sikabuya so le no tsa dinwe. But you should know. You should know because of hey lapha kanti wenzakalani? you should know because you are a traditional ngamana doctor. sikawujwetsa lena utsa dingakeng. Bohlala na inyoka nawe Bahlatsa di Mama Ntwana. Ka lokuza. niketsang Hlatsa di Mama Ntwana. Mama Ntwana ke la Mama ngamana. Ntwana. Ya itse Mama Ntwana. Mama Ntwana ke Mama Ntwana. Ke Mama Ntwana. Wena yazi Mama Ntwana. Esibiza Mama Ntwana. nane bankentse mgijimi phela zange abanthuthe bankentse mgijimi Lokwenza umahlomamba. nikusabona ihahle but kathola help anoke 100% no mbona la ngalwena hayi no hayi thetha bomani nakuxotshane bankentse mgijimi nyana man hey bashinto Na bankentse ntho tsena. yeah bayethe bathi basile utsa unali bathi babang bona lonkela di-lucky tsa gago indirect lena ne banketse di-lucky tsa ka indirect ke sa bone ke bona fela lena Mara siswe ba mpotsa mara ba gane o re tlo actor vele re tlo actor mara sa bona ke lena ke bona ka tla re mara ke a bona go na ntho e tsagalang tse ke le jwalo bona Mara re tswile 88. hayi di tswile go na le manyoga phela mo bophelong Sukeza ke sikhiphe bana Yeah, you seek for help abanye abantu you seek for help kunabanye abantu people sometimes bayabona ukuthi mara le ntwana sharp man akubonisa indlela bathi hayi mfana Jesus is the way le nto lezi kumele wenze so into lezi ukuthi nami nginayo leyo problem leyo yazi yani yase like imboma late ngibone ngazathi ngizwa ngimemezwa amantombazana ngivula iwindow no she's coming come Abayelo bhola kuloyini. Yebo abayelo bhola kuloyini. Please njani mamela get in the room Ila mayelo bhola Take out the ngawathengi. clothes. Hey, like a room in lamb, but take out the clothes. Let's see it. Ngibuzdombi. Play with it. So bangichazela ukuthi la bantu laba bakuloyenge into lezo wena usho. Yeah, wena usho ukuthi uyagoma kanti ukhaminyoka.
Inyoka leqhamayo lekuthi. So I seek for help, ngatholi help 1 2 3 1 2 3. I think ilabo lama yellow bone beke nika nanga. Yeah, no ba bhaisa. Yeah, kunezinto No utla yellow bone ke. Ake no ba No utla yellow bone. nekizwa. Mara zanka ubhayisetsa abanyana ne basawutsibi. phela beke tulile. La ka manje wena uthiswe ke mang wena kanti ya. Phela uyangamani ukahlanya. Ahlanya. Khanyana. Bese kapholile upholisa So akhuluma ngenyoka noga okay noga sodula sadlala Sundowns noga soja noga udula noga ukuskima abantu bakhe wabona na ke fast no uskima bathu bang di drugs wa bashebella bathuba kamo wa tsebona lo hlanyanyana hayi nakubona ka tangane basawlo very no jam khafifi asisimuze ukuthi unqedo bani Okay. usizobuza ukuthi unqedo bani Prayer. Athi prayer. Yayenza ke prayer. ke prayer ntwana Prayer. Lino if something yambhayisa kena Bible. Phela langa. Kena maske la Bible. kompanza di prayer linthizizo Phela Yayenza. phela langa. Langa. Prayer man. uprayer umang Umndimi kanti urapela man. dino wa jala ngama Ngitele ke inthatha kitlo jotsa story sa why ke ditse no why. why okay kububutsa he ngobutsa nna ke batla utsi why Ya uthi ngono je tabe ya no ifite. Ya refitsa no. usawukata diphethe usalike No ke sangalingi futhi uzongitshela yonto hayi la uzothi wena ukata diphethe uhlala nenyoka ere go chayile. Ne diploma state ya ko bona savana eko bona yes ya wa Yeah. ya kada ne diploma kada so mme o kada ba bitsa bo me ba di state ba tshwereng ba a tshwereng state like so go sanda o check it yeah so tshwere nyole so ke na le Rottweiler tse 2 zika una le Rottweiler dintja tse 2 tseka the road vine yeah yo bona ntja tse golden black tse from the golf ngwe the road vine jona ke road vine of ke di wine khaladlo umuntu phela so ntja tsele batho ba sa kgona go feta da cause no di kgona go palama di malbota ena di lo e grot dintjatse yeah so ngozi ya da e kgona go feta da so e phela complain or ena kgona go feta da dintja tse diploma damlum di am choose di no ema fela da di am choose a bona so da sister abita batho ba banka dintja ba working SPC. ya SPC ke se ke le Spani a ke khutla ba njetsa ra ntja di ba ditovile yeba so ke a tsone ke ga vie ko pet shop ke re ke lo batla pa ntja tse dingwe ba tse leng gore maybe ka ba nyana ntho Yo di papinya. ai tse ke fihla la ka bona la ba re ke Python antso hayi la ngama ke ra akusawusheba different wazi kona go fa ifing ulo ka So by no ajo. no ga rotsa ba ke re ke pairi no ye ko ila hlela ga ra go ya tinga la oli cause ko vile ntjatsa and a ke hipo tse ba ntja ke friend ke yeah and signal la for ntjatse le tsona so ka tsang ka lo Python ka itlwele la pe ka la pisa 3 days uno watle lo ja batho ba level ka man plan yawo lume wane kada lume wane kada so ka nganda ka lahlela kada ke buka python lo mele yona nyana ke buka langamani usile langamani 4,000 something that's why bawusiya usile that's why bawusile usile la ngama So no ke se no mamela. mamela no no Langa mamela. sizwe yeza man Mamela bankile dintsha. Kunya abantwana. Sharp ke bona wa dinqanywa dintsha. Nna ke utlwa bohloko hore dai o le duna le ba. remember You've la got ntjatsele ke part of family ya ke re nna ke rata ka kopa di tjali fe di tjalo Wena o na le part bana? of family ya O na le bana? tati rona batho o konje lo khwanyala lo so ke rata ntjatsela ke rata la ngosta ngama mara no le tsone di a hlokomela The whole soccer player o tla le Santa o tla tle dinyoka ngale. professional soccer player Professional. yes That's unprofessional. bayithole no awugoqa uyilahlele noga after Ay man. sharp ulahlela noga langamani Then what's the link? so like you know but if you dlala ka life I make sure na ke finish before finishing scam miss you understand so the way ne se ke kwatile ka azanga ke sa nana no nana ka lahlela ka ra avela ka move out same time Bathutha la. yeah ne tlo botsa ke what if la tletse ka mo ya khutla bosibi ya ja bana ba ha ai ka se ke ntate what if no wetsa ntle wa move out so mara dare ke ntse ke le ka itshola after azanga ke nana ke le ka reacta So, o le one trial like ne ke be khala spirit sale
Ukhaladi, hey plus John abala thumara wena lento lenzo kona manje into ezinjani so vi Kalamakhaladi mose udlala ibhola uba professional guys kumele ube professional so udlala ibhola uvele TV khona le mistake tse ding se ha se o le brand una le mistake tse ding ha o sa di etsa ba di entse ba radiator tsona tse ke nagana tsa bibo di etsa tse fentswa bibo tse feng o thusa tsa bibo wa dumela tsa bibo di feng wa dumela uyavuma tse fetsa bibo tsa bibo tsa bibo tse wa di etsa tse ba mkubisitseng tse wa ka etsa na ka kobela la ide okay langa Sundowns udlalile 9 season udlale 9 years 9.5 seasons we win the league 7 mfethu itsaqeda una CAF waba CAF waba langa musho kusamtsebeng wa tseba ne ke tla gyming le teko ko bona le etsa nthotsele tsa lona tsa o gym ka di pentos o pitswa ska lutlwa jwala engwa tseba you know from tlhoko le hlopha le tsa ba faka ma pentos ba tabula ngata ma ninja uthi banga uze lo ya ba phega jupi oh wait take a story le abantu mazana la bebe wa Plumas hayi Plumas ama pentos ya balalanga etabafuna bo stockings ayilanga mana after iqeda winner CAF man yo ula change mfethu so like la change 360 I don't know daily CAF nelimkwamulo neli like kupo experience the trip change work football or ka behavior but football no so deliver no right I go chile Hore ba introduce breathalyzer Sundowns iqelle kani iqelle ka wena yeah pitso wena inventa into esenithanda because nikifela breathalyzer every day but enikusano ke liwa antsala every time ke langa mali makona udlala vele nile yabo makhosha vele ke vare no ba gata zange fihle ka hayi la makalanga manje vele wena yazi le unale problem jwala ka bona obrata kapa no jwala tseba nikijima too much so ne tsa ke khona resta enough because I remember go super sport no khona gidla without unana ntse bhaya yeah sizwe bekhona ukuthi buy 6 pack izodlala kusasa ishaya line so na alcohol abhaya nengihelpa fela for ukidla abona because some players nebanka di sleeping tablet Sundowns are rested sikazi awuna rested ke football kai udlala bhola kai ki la analyze like manje awa rested and ngaphuma dala mele ube ne landline so I'm not saying alcohol ki solution but for another time nearly yona but kanti yankhawata slowly again so langa no deliver I remember tikanje ukuthi 60 to 40% yamagoli aphuma from kulanga and then why it's a langa Guys, usikiake tungalifiki phezulu. Okay, Italian. Mame. Sizwe lo muntu speti star lo muntu South Africa uphethe 7 ama league titles akho izwi win league noma ka 1 una 7. Dikadi medals up. Utso Japan Club World Cup. Boy ka ro. Hard mfana. Sekiyatsho phela umjaha ukuthi azafike la. Uyabona re? Atle leona like azinaka uthi kanje sijuza imjahilo la uzuzana kahle but before ingafazi yasana siqala from the breathalyzer na riqaleka akurutse kileka dlala basaboni number yakhe basa sinamtho jumpa ngori libitso yaho akenya playing kid so ko Sundowns kileka the late Johannes Neskins amapula Skins olaitsa tiko captain kileka yena la and then 6 months bamtibela and wafihla Pitso so Pitso fihla na le plan ya hore tsa khala sa di batla qala team ya new akachaza se fresh ka boy one o survive banda a lebala hore a se nang signile that's how I survived na go Sundowns go tell a story because it's a fact of find out hore na ki fihla before yena we lahlanye and you find out after 8 years ona ka re kena o senne gera ke fitile ona ba lukisa tse nna agatla yika wena serious no a cheka
wathwana Malungiselela ithunzi walungisa yonke into. Ukhona ubona ngathi umsayini. So lokisitse everything le dipopo jana mkhotsa o bona ta go msayini. Izasizwe yena mani nyoka yakhe inzima. hayi zabale muri Tsondula noga na kweo. Coach asaboni 8 years una yena. Wow. hayi zabale muri After conversation eu, sign I think ma muzi mashaba yeah, mzi. msekaisa mashaba En la tshwana na kweo le lithu. Fana uthwele line le lithu. Manganga mara lo mhlaka technique ro na uhlula. anomthonhlolamo lino Itshepa ya udziba rona. betway le betway anomthonhlola technique imanthola technique Hayi re jwe story sa he. amthenga CR7 Porque ngetabe za bedway. Awutsibi CR7. Usake sifake indabeni ze bedway ukuthi sithi hey uyabahlula hey ndala ngamani sikakugenya ndaba. Yeah. Wena nje ukuthi story. so first season ne-fighter relegation alibhitwa ke rasava Asandowuzo. Yeah. Cishe bangixosha futhi. yeah second season ke masayina players tsa left back tsa bomuzi bazwakala so ka find out umuzi womfita ka kazaka Kamkum. yeah Uzokhona bugayi kuSandowuzo naku. somewhere kuma 75 kuSandowuzo. yeah so kare muzi kana kuma 90 From Free State. from Free State Wahlanya ngana kumhlula ka technique. hey man Uyibona njwa ngaphezu into ethi confidential. ke wa bura re Utla muzi be ushebile kangqondo ukubulala kelelo no muzi utlile atseba salary yakhe Why utlile jwa? itswile from mthwana msayina ke amjoditseng Agent. mthwana msayina Mthona msayina. msayina ke namjwetsa salary yaka lo le plans tsa re wena ke tlosa o ke kenya wena so muzi utlile da santella Oh fitla satsi. yeah utlile da still confident ra wena ke a ontsha ke ona one of the things they lay tsa rena le mtala ke ra Relationship ya lona ikhawuti le. And from the scratch. yeah ntoyana tse so because Ke dent, ke build dent. yeah antwala aqala muzi first 2-3 games adlala you know Sundowns udlala games 3-4 then babitsa tipi tsa khale bantsa di tools tsele tsa khale Yeah. so badlala ba draw Mzomshapa ma. ke kena yeah Strong. ke mshaba strong ke kena ke nna ke dlala game tse kaofela re win league vie wa player na vie o signa another left back Ma. mo wena tswana Zulu Yeah. Zulu. Awuka kaZulu mfethu sikayithetha tabe isensitive yami bika kaSijubu. La Zulu till plan. buwa la kamana. Wathi mkhuzi wa go menzi. Bua la kamana. signa Zulu no wabona ra msakeshe a khona replace Zulu signa Fares ulata Algeria somebody wa Algeria O khola ufita abe utswa ka. kaofela ba khola mfiti Le Zulu khola ufita. Zulu akishwa kitse Zulu khola mali. so Bengasumngani wami. Bo round skipper sakhe. Uyangihlanyela wena. ari khotela mra so akitsake find out ore muzi wena mora Wena mashiya abantu freeway. kamlata ka re mfiti ba mena bona ko at least ke hole 90 it's a plan mdala no not nagili ka story la izaka not nagili arala ki da kilo signa Lovoyo babona mpetha Yeah, Platinum Stars. Short. Left back short, yeah. yeah nkaya kalonka uthatha the same job wena uyenza Ma wa push. nna ke a push I ke tloela re tseng re ke tloela contract ka fela sign na 3 years so no re shapunyana le yena you must know every day shout to one training Because what rather some coaches are like that. Especially mapolo ngabona aru sirba ka bola in terms of decision making le overcome you know totse ba ya tsona ngihelpile la problem ka ke fela ntotse ba the privacy yaka nasa I felt like nasa respect Okay. until because there were times kila bona qala udlala bolo wa renta ba indlu wa renta ke re wa move out tsibo o tlo ploma o longo sanda Yeah. so nile mtholo nko mosekile uta announce ra sina player ina ntlu ari khomba ka so ka fela bona badziwa le bona Oh coach Pisona likhomba so live. yeah Yeah, ngithi bathi he was encouraging the players to buy. tole youngster bayile lidlala Unokwatisa ku raba no wona. ka seringi mapela everyone ile youngster but mthwana lidlala he still renting wabona Okay. ka itsang ka kopa president or a press ska nga sign on fee because no sign on fee ka ifetsa ke di agent
Imagine So no, so look, contracting la bitri. Imagine thola 1 meter. I said like wena tlale uma 27 290. From 1 meter? What's it ngale rest of From 1 meter? Yeah, from 1 meter. What does wrong? Ba chala ka tax, ba chala ka percentage ya bona. It like wena mfiti ona next. But da pampiring contract wa bona ki 1 million. Yeah, sign on fee. Uzongizona le Steve ngana ko agent akhe Steve. Yeah. Chula ngamani nabaropa. So for 6 years sign on fee tsaka ke thola di. So wafuna president ngizwe uthi ngawuthi zami Mr Mtsipe. Ay ke bona ke utlwa re khathetse no ka re no. Mkopa meeting ya Replom. But mona Replom meeting ai no na le o sa tsebeng Setswana or Sotho. Meeting. Yeah. Wow to asalusise bona. No Replom meeting o sa tsebeng Setswana. Usaze ubuya Setswana. Ingamla man. Ingane. Yeah, nje ngathi ba umuntu ohleli khaya maybe uzokhuluma ukuba mokwerekwere matswantle. Sorry to say that. Or like matswantle ma foreigners, sorry. Excuse my language. So no ke amkopa kopa ringa lwena ka language ya because ke batle ba utle batho ba. Yeah. And ba yi batle batho ba utle. Limtala uda. Mtala. Okay. Au plomete tsa frustrating. Yeah. Yeah. Ala president ala roke bua ke mametse. Seringa no wantwa ke mjeta right namfete batho bana mana ba utswa sa ka batho ba. So I want a contract ke sign no. Kopa wetse so. And paile data ka yona go fail. Ke thole fela salary for the next 3 months. Yeah, 3 years. Thole fela salary. A dumela le renye. A dumela re sharp. Wena tsama batla data and also told unchild. Immediately after training ka vaga lo batla data. Yeah, da remse little force on a tablet. Yeah, da. Ke bo khola ngamani. A lata go thabela ta. Ai. Wasa pili. Ake sign that barking purchase of babitsa project. What did you purchase? Yeah. Mabura ka dana ba sa pele. Ke palta la 3 meter. Na ba sa tape. Are serious ke ke amfonela president. Ke lithoze idlala. Abona enka 5-6 days. Ke se ba mfonela ba re ke tlo sign amaphepha. Alidlala le. Yawo. Ilaka. Wa Mr Langamani ka mo. Ki. Diploma dalo. Mapela ke Class yeza lapha. Ja. Utsekirile. Hilda, siqale mu. Mamelani. Uthi singayikhi phezulu. Yena manje uyenza Siqale mu. Hayi makancane Shwele. Doyi, dawe trap and pass udlala efi. Akire nesete kuthekile kusabantu uthi. Phela nto ya lapho. Sharp way. We started from the Yeah, beginning. Langamani. Ya Langamani mfana nthuthuli bantse diyangikhuthaza man. Hey man. So risky ya jwale. Ayere ke shebeka yi because when this step Sharp, on stress. Yeah. Ukuthi bathi thina senzani? Sure. Yeah. So ku tlo kena wena wona Langamani wenzani wena Okay, ngishibeka. relax. Ishapa umflathela. Uyasaba uzomshiya futhi. Yeah, sure. So indlala. so sekuthothela idlala. Remember ke no na ke o lesina idlala. Yeah. Yabona no kuthothela idlala. Phulalo ya teng ne. Plaza Sundowns di kholo kena ra ka fela o recover kena da. Di fela. Alo sha recover. Ke ba invite ile ka fela ba lo. Yeah, ba to shapa recover. Yeah. Ke re phuleng we grot. So ek fetso baldala. Mathata qala la. Aqelle da akfetso baldala. I know abile wes. Awa prisa contract le Abile wes. O shapa driver na kwe. M235 na Mini Cooper John Cooper Works Yeah. Limited. Yeah. Yeah. Ba ke shapa last time Problem ba. moto le fa Agre no nek follow Cristiano Ronaldo. So, Yeah. So neki Oh no latela Ronaldo la Yeah. fia. na moto. ek pega ne Ronaldo. So Gucci, Langamani Mercurial. Yeah. Yeah, re wetse leng re sa tlotla le ko di accident ke. Ke re re bua ka yela. Re sa tlotla ka mo ka mo di accident. Sakafaza mfethu, yeah, Langamani. Yeah, matata kalaga. Yeah, matata kalaga. Ay mathata qala la. Taba ke pula. Sira. Sakafaza jwale. The same day thola key. Ra tsa party ra bula le dlala. Ha o so mi. Sina furniture sina ya. Ya o so mi nta. Ke o so mi. O bitsitse di teammate. Kaofela o tlile o sa tlanga. Le bo coach. Na azange invite batho. The coaches azange invite. Mara ne tsile invite go bo. Ai. Maybe Invite batho. Maybe na itse tlanga fela ke rena ba mkhomba ka batho ba ra ona ntlo. So ne ke na ba bitsitse ba bontsho he se ke yentlo. So ka Ke KD ka o tseba. na le box la di phone da. Phone a kene ka da.
epatini phone ayingi ayikeni phone ke abantu bama-drug bayenza kanje but abantu bama-drugs abona langamani ke-experience ke ibonile hayi phansi ama-drug uthubile diplate ebhaya mos kuzangena bayitsiba life obuwang ka yona sithi ifana nale ikhumbuza yonaibo o ka se go rekile ntlo wa batla batho ba sa keng le difounu cause batho ba batla go shoota wa bona lona ba juke ba shoota re batle lona go tsho batle lona ba shoota Intonye mystery Avoida nthote mlanga yemisonze ifita fela plate ifita fela plate Pinki bekuyayibamba kusiyo angithi uyiletha kimi wena manje uyaphapha angithi uyiletha kimi sorry ke uyamkhumbuza ujaziye ke uyamkhumbuza awutaka give it to me remote so phone ya everything phone ya sala irule party it's a rule party ifana namanye amapati sorry to say ngikubuta dipati tse by then I think it's 570 ma account ya 570 nerfetsa wina something kusawubona nerfetsa wina and ka iba mphaile dlala ka salary kene la ngamani confident go dim asijaka u renta quantum ya tlala ra ya ngathi le usisi ngamani ende ngishile chelta ngalo lo overseas lwena ja party akere superstar ya phela superstar ya Vale party. Neretsa ya kema diman Puff Daddy. Ke Puff Daddy. Nele jaba shimane. Ke you tshwere ntwe tsa o sa kena di phone. Langa. Eno go pula pibo go na le store se. Sa jaba shimane but eish wena man. Puff Daddy u kena ka party ya o jwale. No. Ama baby oil. O bona le ntwe ngathi ubona baby oil. La manje metsi ka. Ya ngene yona la ya lenze party ya Puff Daddy la. La ngamani mwana ngathi usese la ngamani. So party ya Puff Daddy. Kena mahlawutso le mahlwa. Bona re thala kantle. Ya. If what on cast ne but asinka mahlonga. Nthe boni ngotla. Ya what happened in home staying in home. La tla re tla mahlonga. Nka mahlonga. Fela kana. Hauna proof. Ya. Le bonile. Yo. Ngama statement so singakai. Just says akutla ithathe mahlelo akhe. Yeah. Zo qino uyibona. Idula ba ke le. O tlo re ba. Ya ke re dula. Yes. Okay. Yeah. Party ya man. O sa invite slangela. Awunke tuka ka party ele jo. Ngathi nento eningi le party. We ya lokathi wathi ngathi unento. Ene ke bona le di mistakes e paya. O bitsitse di colleagues tsa hao da wa tseba mfethu. Re spana ka ofela be so tisa batho go spacing sa hao. Obvious una le mona o una le eng se ke bua es wa bon es hotman. So you must know go party ne. Ojana ndos it by deliver. Yeah. Mchachos ya deliver. Chicken whatever. Chicken licking Everything. bonus everything. And then also be body Uber Eats ka dina kwetsi. At deliver. That's good. At deliver. Prasa fela gate fela ting chega camera excel scooter da. Yeah. And then zwingi no sali ka mo. Next na music. Ngina le waterfall nyane Le show fish tank le barking fish like Mara mpeto iteng na go ndlu. Hauna feni cha ke di building fela ke di building cupboard fela. No, no so tatile o batlatsa yo. No, ne ke batla ba no tile ka bo. Ba ngita ke ba tale pants. Jugu. Go echo phela. Akiti awuna ditula ke. Hauna ne. Ka me wa tshwa ke go juti ya line wa. And hauna le dikobo. So that means ha o tlo robaliwa. Oh, Ntele nteng ke metsi fela. Le pool ke metsi fela. oh, akahle baletile phulweni. So awuna jwana. No, jwala teng. Uthi ukuthi la ke lento ehamba nedlaza ne. Into ehamba nedlaza, idlaza la ke limile linjalo, libona idlaza lami likhulu. Ngifuna ngene emanzini. La manzi la kawabona. La manzi la kawabona sadlala ku Super Sport. Ufuna bashayeli cover. And ka skeni pool ngale ya para ke. Yeah, tsotso hlobo. So out le da o ntse ntho re etsang da. Impilo lomjide edila namanzi.
So usana lichi. No, RG. Hayi umunati. So mareason ya gore batho ba se phone la ngama sona le finish ba tlo shootanga mo ba shoota mabota o ka lela batho ba ntse mabota ko social media no mamela da ntho engwe le ngwe ne etsiwa la like yeah bekwenzekela yonke no chisa tire da no chisa tire tshene bangithi amafoni asela like yeah bakushisa tire oh nele cha yeah cha tire jona ngwa ke bua ngeze ka that's why ke re ntho e bone o tla enka mahlonga ala bia kaya yeah ke bone o tla bona mahlonga so ivela ka bona go mapati ai fail yeah phela banamanje baba nesilwane never ya tsiba re o fitlile la makhelwa no mong la and ba utlile re ba ile cash di man akere ba sapata di bond ba dipuka di sa uhlupha na ku ntlungu entsha ke ntlo entsha bona amanzi abona ubagcwalisela ngamanzi akasaboni amanzi ubafaka emanzini la bakenya methi ngale no wabona super sport ishalo hacks yeah dilo di shintshile no I think no but be ma 30 banyana stoko shoko pati stoko wesikolo stoko stay alana bateng everything stoko stay and stoko tlamile sifite majita ke yeah or no will plan B bona so le grand kada ya kada it's for the swim swap ona mo bashimane le banyana mawuphuma ngapha uya ngale bashimane le banyana ke batlo go disoka black re bashimane le banyana tsebore a ona o tlo hlopana ya ona mtho hlopana eta ka ona le ba rekile o la jockey stock le stuku sona ore zogalo oka yeah o amzulu kyanda ho o understand ayakhala yeah skula ka khona da abantu bomswingi awuna mthojola limuntu awuna mthojola bayisiwa akbayisiwa umswingi ke batla tsiba ndadi la o ka kira di ebuna ntse abayisi la ngotsere la ngopete yonke okay akere ke next hlaka from brink tuna ke hlaka la ala ngabana mara uno phila twelling teng mo le ke plate fela o phila bo Pablo brink awuphila ano phila ska Pablo Escobar ke to fana Pablo so sharp move jole quantum so the next morning vaya reala Braamfontein ko Puma ko Puma da Braamfontein da so kaofela ba bayela di apart ai la kama to kaofela majida kaofela ba choose wa Canada wa choose ra khafa I think in cost about 29 akere na le 45%. Oh okay ntlo botsa ke re wa there's a 29 mara to le 50% alona ele yeah so kaofela le kena da ko Bram ko Phuma ya tsama di quantum Magalisburg fitla ra buka via so ya Xavier akkhutla so maybe khutile tsere bo 170 from 500 resharp akere le ba bang ke baka o tla ka mathata ene ngitshela ngathi kule baba friendly ngitheni kini abantu mayonnaise baba baka okay as long as ngikhumbula emazwana dawusendele ngitheni or ko shebe ukuthi asitshela ama viewers why sikhulume ngale nto le ukuthi why ahlale asale nge100 and something no we 10 utheni okay wakaya kuwe la ngamani di drugs di etsa obele mohau o mong ala ke na le mohau ke batla wa ka tsamamele listening is a hey wow ona o 570 kenye batho Phuma 29000 o ba rekela feta mo ga re PS motho re ke na le mathata o 10 wa tseba le thata motho re ke na le mathata re 10 ke mau wa mgafa vila no it's over right nyoka ya fetsa ke bona fela batho ke value akere na le batho ba fonela dlading kai ya transfer it's all into ke ke buela ba tsana etsa dade ha ona le di drugs tsa o bene le musa o ka fa batho ka fela mfethu ka ga club ntso ba at shop people tsara ne la ka maybe ne le so ke re no una lo mo ne tlemile transfer ba repossess nkopa 70 omtse ba nga se biltse udlala bona nasikangeni udlala disc no adlala disc omzima nasikangenya le nawushayile so jamka 70 a save transfer mara le nawushayile ngaya or nombole jamka mara le nawushayile namushayile tela shawona le out sithi siyanceda jamka obla re ga thusa o mong la ngamane akaba akube yeah so buile se le buile a ke PSY bona o setse ka bo matipa yeah no ke tseba re sentane ke tsa mo yeah setse ka clipa gafa dai quantum ke mgafa le bona se ba vaya da so ke make sure ba va crane
and bona ke thola awuna next regret life normal next normal o ka reka tsa next High eventually umjidenzima. so labo uyartisi sethi ka bo matlipa and then phela phela usonse ulo spana vie uyabuyela like wabuyela teaming ujwang like awubuye maybe ba utlwa hey la ngabe ke thatha machito la ngopayidladla didn't change like wetseleng I know, to be honest, tabaldladla ke yona I think ke yona ile ya senya career ka like or relationship ya ka le matala. I don't know, ke be jwa maybe na okay, you know tatse ding tlamelo be ka re ka hlompha kere yeah so because hana ringa o ragna dlala na ringa ka confidence like one o wana dlala batho but now signal dlala kare I'm tshwara sharp or o feel or no na signal na ke big star because after dlala we learn tshwara la meeting or why ba paitse nna dlala ka o ka rena sa tsebo re ba le paile ka nyuka ga o ona na re Ba paitse from Kotlapo. yeah we learn tshwara la meeting why ba paile nna dlala ke motho jwang o What ba paile ma? ba paile mali out of all these players Ba kgetha wena. president re ke ra wena dlala anjol ke mjetse no o paile ka nyuka ga aba why it's a president paile dlala because of agent eneliaka nabajanyuka and nasiwa najale bona baba ka officing anjol maybe le yena mtana was part of it Ona na jwalo. Umsola mtala. abona so ke yona ntwe leng vie ile tsa re qabane more and more okay ne ke na jwala ne Awu re bile ne ke feel breathalyzer kakhulu. ne but ne ke se one kas va ke le one was Sundowns re va ofela sometimes ne le set up re va ngle yena a le khutla o se re tlo testa yena Di una nga di. yeah because ne ke khona rama so while test ne ke vali bio le Just like jwalo. Ke ntse matsona. yeah ba njete street ba re batla wena njete street re batla wena so ka tena ke sa tlole ke foka next okay sharp ke tlo busha anytime ke batla busha so le frustrated frustrated no ere ke va ngone ke va I think yazi ngicabangani ma viewers ngicabanga ukuthi yazini kumele sibe ne part 2 yakalangamani naye uMuzi Mashaba because at the end of the day noMuzi Mashaba uthe uye ucabane ukuza hamba ucabane nomdala so mesingaba nolangamani noMuzi Mashaba one episode ngiyanitshela leyo episode leyo izoba mnandi izoba lit because of ngithothe ohlodi buwang esutsho lona go dingata re ka se fetse no you understand and ujagile lo muntu angazi phi wena Eh fethu mara langamani fethu ke utlwa mkhutso ka sa re wile mfethu ke tshagile Bona ntse di ntse ngata tse exciting ka wena ke dlena mfethu ke khala tseba mo and I think league trapasi di batla tseba mo ka wena mfethu hai magalanga ba mfethu ke utlwa tatetse ka nako tatetse ka ntate rona go di couch na DJ relax wona tatetse ka mfethu tlamile ke le phalale ntole lo phalala ke spana go le phalale ke player coach okay yeah ABC Mtsepe League so tlamile ke make sure ke da today tonight because kasane re na le match ke 3 o'clock. Oh, by the way, Congress, you got out your license. Yeah. Congress, my brother. Thank you. Thanks, brother. Langes. ya coaching ne so ngtwana ke into ka kaya ngtwana nyane e batlang go ba like ke re lo ena as much as no bona Cristiano Ronaldo ba inspired ke batla like no we inspire ntwana nyane we like o sa batleng repeat the mistakes o di entseng ke eng advice o ka kaya ngtwe young generation e upcoming e dlalang disc I like to say maybe nkare you know youngsters the control ego ya bona aba winner wantal and then ba control the thoughts abo never lose like it goes to life the life thing antata o ditsamela grand controller ego ya stuk when special tata o no dia popile controller ego ya sharp yeah because no study di better ne sharp tabe so na o re bo mama ba paisisi bo mama so control your thoughts asetse di better yeah hayi bafethu nizwile bafethu matrepasi bafethu la ngamani uyasho ukuthi wena young upcoming boy ushebeletsing this episode control your ego bafethu sublime abathu dilo tsa ga diput mara sivala kanjani episode namhlanje bafethu sithi thank you la ngamani bafethu mamelani wena lapha ekhaya bafethu always please subscribe don't forget to subscribe bafethu don't forget to subscribe leyo kumele niyenze but for manje siyayivala sithi thank you impilo thank you maluva lo tolo impilo ulo lasibonge danko awuphinde lento oceda ukuyisho manje
la ungenzi I think abantu kumele bayizwe kahle le ingithachile lento le awuphinde futhi la wenzani une feeling lo muntu yokuthashela la ungadlali khona ebholweni la khona uma ungatravel ne-team ungekho ku-starting line-up kula mele uzimisele khona kakhulu that's where mele ubambe khona i-discipline kakhulu Yeah, I remember somebody because lapho ama-chances okuthi uhambe ukhumbule phela one thing about abantu ne uyayisayina i-5-year contract abantu kumele bazi ebholweni i-contract is just a piece of paper. True. Umuntu angadazi uthola ama-player mangiceda ukusayina i-contract ayibhaye big car nalento ukuthi yazi why hayi ngisayinile mas-5 years it's just lento leyo mfethu it's just a piece of paper mase bafuna lento leyo bayicima kube ngathi bokuyi-1 year or 6 months i-5 years yakho kuyangithola njani so manje mfethu ibhola mfethu elingenye indlela that's why mabangathi ngibuyele ebholweni ngingafunde emini nasebusuku angibuyeli lapha.